Ats kapong yeri kewi episode. Yen mi pan 50 gis nari fan soon. Mi yorati mi refer program sia aucheani atsi kapas non Ossini. Itera veri program era Tutunlap mi Awewei Ossini. Note host ika chagui sire muri ati program we note one barun rer pastor Nito Manong. Yo apusin neroge na note screen ie ari video nga gi utung nam nari kukurun video ikeya fere sigisin ie wisen main person narati nesen may ikawe sire busik kapasire ba masap ngak pokot ika sisa siye main narati program gere nge welcome ngeri abi aramas sa fokupan ni Filipin ie chon ka katori ike pachon fury no che video ekisira nari giri faso ngai pure ngeri pastor Nito e pure wisere marikich rerara pue ngeri kich iterap ache nesen fitifagan me masoen mache neseriwe ie popasuki ache chichi fagan ikerei rer yadek e pure ye faso rio pastor Nito Ja, Kristo Tabur kapung geri John akaseri aje itera bikara karage ewe Paipel me bumerenet mo sibotoro noro siri wasipako weweiti bet ifausuda Paipel afis ifausuda Paipel afurda mo morat sibotori torong noro siri po Paipel amero chiasi weweiti mo sibotoro noro siri po beta maketi rore Paipel iwe sipo weweiti nge esa bot ferien aramas nge eo afekto serigot. amen We must go with that. Sibe eri jagot mo jagot jeri odek. Kot etikiem up kapasibotor ngeri ewe mewa charoro pa tori geri ke John wisere mari. Etikiem tuburu kiem nore fanson. Ya tsior nguruk na top sisa siatek. Amen. amen Amen. Iwe itera pare rai Paipel. Iwe ewi kapasi serage. Met. Ie kewe ika ifausula Paipel adori aramas. Ika ifausula rawa kiedi Paipel. Ewi Peter Saburek og sirreve. Ewi Peter Saburek og sirreve. Poti orngeri buibu ika gemen. No mon let's not Paipel. Siapa cek panari gergit. Yor, kan geri tegis e fansol bukan. All right. Okay, ewi Peter. Ewo cakap pare kis ore finga. Ni me charerari kare kisa kamang ye we're on. Oru. Oh sorry, Oru Peter. Oru Peter sabun og sirreve. Orue Peter sapure wegisi ruebe ye beta apsa. Pura sapor os kapasen o siria fito seri nethi berarabas. Yeko arabas rano fen neberien ewagun mifen rapasade ewa kapasa fito seri god. Amen. Iwe sibo fosu shuro siri Iwe Paipel rage. Esabor kapasero siri afeito seri de berarabas. Nge afeito seri ewa gun miferi ga afeito seri ewa kapasen god. Ikabe? Amen. Weira kota meru chiasi buwe di ako Paipel mo sibo dorong non kapasero siri. Pusi buwe di o siri wa afeito seri god. Awaketi on nere Paipel. Pujon rogorong me John enneri me rot marabara me paro feio tun. Dasi bogut guraron oruwe Peter. Oruwe tiboti sapurgat o kisiro moru. Oruwe tiboti sapurgat o kisiro moru. E para idigergit. E kapasero siri afekto siri god iwara wot ngeri John neri. E boy pa de bora wot ngeri John neri. E kapases. E boy fausur are boy e kesuiri marawe John neri. Nagusipo pan nenegeri vet Paipel idigergit. Orue tiboti sapurgat wegisi moru. Apasa iwe kapasen non ekiotar bobibin meirisir rapop seri ngurun god. Kraut sia feriden afara we kapas mien net
ra bara veritigits, ra abugugits, oi digerigits usun atsibwe marau fan boom. Amen. Amen. Mavet, Iwe kapasengot, este chagurage, tigeri git pusibwe sire ushukot, gabe. Noi atire ki charabas, pure bwe kesiwiri marawat, bwe para tigeri git ushu maraware kot, bopan emwerigeri git varawese much. Amen. Esta buchagira, no ye bopan rabe, bopan me, bugu git. Gabe. Ye should aucheani kapasengot diga Paipel. Aucheani kapas Paipel. Esta bucha krera sipo sire Ossini. No isipo weweiti shun ifau shura koto. So pa weweiti ge Paipel. Aucheani weipin. Apo busheri ogurungot. Ragara wot ngeribe. Ara na fara ikabe. Amen. Iwe pugu marawet ian ke waramas. Puchor loro meror marawari de kapasengot. Ai ke siwiri marawo me marawi. Amen. Aucheani Paipel. Iwe ewe tot meruchia. Pun esabujek Aucheani ren wisat. Wamparu mesobadek ikasoko ai fidelis ikasode. No ya Aucheani kapasengot. Pun ebet kesiwiri marawat. Ya samwani raweya e kapasengot e bai digeri gitsinge. Kamwan ke bo ferry met meruch. Puira we de kapasengot a ferry. E bobu git e bai ore git merot marawaren e kapasengot. Amen. Praise the Lord. Iwe oruan ga pare kapaseis rage. Met e kapasengot aron no serijo no merenne tikabeibu. No pugen som iga koribi saburi bugu ego metiu Auchean ibugu ore. Koribin sabugu ibugu ego metiu Auchean ibugu ore. Kori bisa puri buku metiu gisin ibu gore ye beta apon ai digerigits. Era masuwen au kyo kabas medicin annet. Au kyo nuk mi bung medicin raronom tori fe fenache. Amen. Amen. Koribin ga kun fer ai digergit pa kabas me fer Maypin. meipin me pamet Neyennet. meyenet e porono tegere iga e porono ne sorja Fe fenache. Perfeinoje. Iwe kasiane ye kapasengot. Agergit ewe maraven perfeinoje. Put e kapasengot aronno religion e bokya me maraven ye kapasengot. Iwe liwiri repwe ewe sembut. Pu e kapasengot esabot kapas me man no iwe fe meibu. E bue mweri kit. Ikake moche ke bue ewe sembut. Que se togoria ewe sembut. Igabu sabu chon siri usure kapasengot. Igabe. Que se doria que paso junior seria high school, iga que se siri masowen high school. Igabe. E boy na jo usure kapasengot, que se doria que boy ali wara sembut, igabu que se siri ewe kapasengot. Puira medo kapasengot ai digerigis. Ai digerigis ewe me fet merenet. Ai digerigis ewe wara. Ewe wara sembut. Iwe kapasengot e boronnom seri gere tori fe nojuk. Si bajo jo veneri kapasengot. Pundu busi botoro no kapasero siri. Vesti weweiti kapasengot ot kapas meibin overenet. Amen. Iwe pan kapaseis erage. Ifan par Auchean kapasengot ana batorigit. Rob sabun ego medibu o kisirruar. Ngeri kapot se kise fanso. Ro sabun egon meribu wagisin rueru. Ego merruar. Egon merueru. Ara abi buikara ngag wani disi Rob sabun ego merruar. Ego medibu o kisirruar o sor. wagisi rueru.
Pun meirisin minä ammak norkkiwa torpavipin. Ammak färder atsi på kaeo seri. Pue på ratsi pyrkyry göts. Rerats nikitu pan rerats förfören Christ. Rerats kuda pachakura neti bats. Mi torikits seri ekko torpavipin. Abu sara puhutsiken niwir seferi. Pun meirisin minä ammak norkkiwa torpavipin. Ammak färder atsi på kaeo seri. Pun pue epor ats epyrkyry göts. Rerats nikitu pan rerats kuda pachakura neti bats mi torikits seri ekko torpavipin meipin. Amen. Amen. Mawit mawarar ya. Kapsengot met nagerigis. Epyrkyry göts maravisemmuts. Epyrkyry göts maravisemmuts. Ifan epyrkyry göts me maravisemmuts. Sap ena sosit ngeli ar kapas. Amen. Pusti puede maravisemmuts kabe. Amen. Agerigis. Pure agerigis kapsengot. Pur kapsengot nu puesianeri wa namarawat. Iwa agerigis. Nagarenti ngegit John eri maravisemmuts. Ta epyrkyry no thesis ngegit John eri maravisemmuts. Iga puesianeri sosit ngeri kapsengot. Ikabe. Amen. Me separo pui. Fakku kirisso chapur ngoruk pastor ka paramut ngerigits. Ese fakkuror metu buka papache tabereku metiki ka fe paraiti gerigits pun kitsi pusidan niari serena paiben. Pun fakkun kapasan nim paibera merutsi ya geri marawats. Puri dabete we sie rerare pue togeri ariskits atsibu weweiti metsi bu furri orang-orang wan met marabi burin seribet paipere po ai tigeri kits po siputo ko siri ewan mian net ngeri Amen. Aku kiriso paniratsek. Kiriso. Iwe pare kapasengot ekapasei pon me ekapassengot me togori pare tipati nuera wa kaeo. Iga sama tosigu me kame tori weweiti. Iga me tori tipati me weweiti ekapassengot nuera waneri gawe sama tosigu. Gawe sama choranya ngin buwa kaeo ekapassengot me kame tori weweiti. Oruet Timothy sabulugat umsilo menu. Iwe mut kiri cekapon burageri docera ukisit. Oruet Timothy sabulugat ukisin egon meribu. Iwe yebe ta para pasa. Reka ceceberi poseri cek ne kurum ka sirik kapasen ekke otarapo bipin. Rato geri etipat sebok. Oemmeruk ngeri au kabagura marau reram nugu Christ Jesus Christ. Amen. Serijek ile Neke kuruts. Safen ide kapassengot. Ikabe. Lupuri sia sugi geri kapassengot. Kapassengot afen asarama egi mereri pas. Igawo siside met wewe kapas. Ngeni puestianeri web erage ke wogi safraneri e wogi ngunni fen ay merigi asibe weweiti kapas ida pomme asises nalraiga kapas erage serija ne wokuru ka fe weweiti kapas pokitemet meror malawan non meror chone meri kapasengo e wogi fen igabe Amen. ida pokta esoro excuse ati bora e asis weweiti ngase sire pun paiben aferosi ngeseya wukuru kafeme weweiti kapassengot weweiti kapassengot kapa weweiti fausul mal esemus no Jesus Christ kapa kura aweneri kapassengot sire kapassengot kapa kurewan ngelio kapassengot idabet tiwo dia boleh sabe Amen. Escritura lagi. Tio mame tiba dikabe. Tiba ren art and neri kapassengot. Mawarara. Amen.
Ngay fausular depois de iga e acabas em God, me poira os sucises. Fausular depois de iga acabas em God, me poira os sucises. So sabon nibu, og sidirin metiu. Son sabun nibu wikisin irik metiu. Abioa achotore kel masawere kyotar bibin. Poro waiki po bagura marawasem muchnor. Eke tar bibin rabarade ussi. Amen. 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 As en je acabas em God, sises e fos ngeli kara farisi, e fos ngeli kara farisi. O aneria acabas em God, wewe anau relir na di fos, por ara aneria acabas em God, wewe ngerai. Iwe yemet na beferi, iwe nukwen ara aneria acabas em God, nge acabas em God, ai di nge e por nei John. Eu é que era o que perfeito e pero para ser escrito. É o tipis. E poder que viu para os seus. E que o farisi renério como sengot. E o renério vai ser o weweiti na capacerosi. Nge por soivar. E o não precisa saber ali. É o que neri e capas na capas nge o surda o seu weweiti nga o feito pupo eu capacengo de bueri usun nga. Nge surda o seu weweiti. Powa segurage ubanere kapa sengot nge ubagura manawese mus noi o segurage ngage we pusise serage noro fanson even utemwe nge mester ajun pu met kwestise sa furri sise se furri fera sege si met Paipel aferosili e borno ko te boar e boyer sunigirikin ke ferisi me weweiti met fragra wasises ida met Paipel apuarada nge usuri dagi resefe weweiti Vera bataira sise sa relis na di fos. I see. Kevin. Amen. Ila wewe na obisin. Era o ken eri kama sengot no suru daga usefen. Wewe diga kama sengot e fe pusi pueri usun ngang i fa usurar perfecto. Era ferisi. Ila bataira ke ferisi reve reniro sise pusise sa pueroro usuri. Sise sa pueroro ke ngage wan mewe net mewe barak. Sa borre repertori sa vari neng. Iga pues sa pareli. Sabe? Amen. Praise the Lord. De baror met ke ban. Apa jager ya jenesen? Kirisu cabur kaporauri yato es fakurpan fidara cukup sumetera ke apa sa ese pasak ko seri metera si se separ arori o waken yari Bible poro waiki gigo boyari bara wase muchre abi ken yari nebe ruru rebufen en yari wara sisiriu susises we fakuri racek pon met ekapan etiru nore ki gai buka pacek sir kirisu. Amen. Iwe pare kapasis haban. Merita rage. Bet. Ifa usurat sipwe weweiti iga me fakubu iga veren net vera fara usure kapasengot. Amak non Ugeraisia saburo waru oksitiu megon. Aisia saburo waru oksitiu megon. Ifa usuran igeberetto afarafangiri igeberetto urediege en kapasiyeri no pugeri fa usuran poside iga weibu iga merenne iga seri Paipel iga sab seri Paipel. Aisia sabun meter robaru. Tiu megon. Aisia sabun robaru wekisi tiu begon yibeta para pasa. Iwe rapasa usi. Ye ate aikikin aitigeri iporaus. Ye ate abusera farafara. Ifa usur aikiki bakit sawe wegeri sebiri mi buserio. Puracek enni wuri geri gits eu ite chicken kabas pon eu ite chicken kabas. Eu ite din fos pon eu ite din fos. Eu nesen pon eu nesen. Amen. No fossil merga era si puede cambiar scripture to scripture. Así puede di eleven esigunagis. Iga ewe di ju usure kapas.
na foschu nesen menesen kapas me kapas arab kada bisa tay tap wewe kabe nu pode la kada fara ngene gi ci we boy daw si boy nenegedi si sabu jegi me di wabet fera ngesi pode negede be Paipel kapas tengo tidak wewe an ferdi pusti ika fosfora ika fosfora ifa pusti si puede dia kapas tengo kabe Amen. Pue kapas tengo apari sumine bebe sakara nani wexro apari sustises apari sulo kapas tengo apari sumingirigin apa kapas rosti Iweste hasti nuwesti ba kaya kita pasti rosti Awewei di function astis ebuardo ikai function and full fare potoro ikai pue ngawro serie sanere ko pasengo vero tamere cia si puene dia pasengo pusita tu puro frera na wasigere puchamo aramas po pata igere iwere pue kapas susun kapasengo Paipel apa lagi ngera kapas susu tare nigi ngek kapas ngere ngeri me fokume to wasedi yo jaga grati po weweiti kai sos para rawas ikasti fokun enya sosit me yonde men kapasengo pueira are pue emerigis ngeri ora semut gera ganare to esigurnok noriwo Sugiro Paipel, porque estamos de roro, en el que popular remeso, puida unas regarre safe place, así fue, roro, ekapasengo, si fue, compare scripture to scripture, aparafan, me aparafan, pusista tu puro, regarre capas. Amen. I really second that, Pastor Nito. Praise the Lord. Kasabot kabukamut giri buka sa pasere wiki. Ngayon kat sa pari ver ro rechara farafan. Iwe regan nodoen illustration ren may do spoon epwe 97 ika 98 ika 99% epwe en kot kapas. Nge epo sekara 1% iwe epwe ida kapas mi rigiro. Setan warung naro message. Iwe arabas rayo sering ngeri rawa sewa ser papa iti ratup ngeri iwe kapas ngan nofit en kot kapas men nofit ngeri me fier pusere we arabas ike sipo resap kapas en kot iwe kapas satsuen en kot kapas pa en arabas kapas ukat sepon mei rogar kapare rege ikake agiot soup keke feriot soup. Wakagi, osesen just one drop of poison. Ka nidar naro soup. Epore fete wa soup. Afuriti. Ewa soup afuriti mingal si togori urubi. Puata pura poison. Even just one little drop. Nge afakurata yara usur murinaro soup. We irapatam mere uchia bete wa giere. Here a little, here a little. Agi urusan me te wa Paipel pasai wa sa see the big picture. Stadiri ren urusan nge subject ekis wa sarago irara esapira wa se fakun negere ci ren urusan. Kiriso sapur. Error. Kiriso. Kiriso amen. Ya met mage wata nesen meden. Ikerei jamon farafan afara usul tage metfur awete afara ya kapasengo daga afi mururu iga sabura en afara en jogisin ngera wewe ikara peta wewe chun en urusero Pero Paipel may fue katon words by words pusti weweiti kasi weweiti iwe mi fen menon opres puede dibaca bigis
at si weweiti kapasengot. Amen. Si sabuja ritiri pusin egi nora pusin ajegi no si boyote ngeri ognifen e boy medit si weweiti kapasengot. Kapasengot rabibit. Sabot man tot si pucek Mariujek, ne yot tot me fokibit, pun merelcia, merekot, puye e guide nine, ngerigits, asibotoro noro ungot. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Pare ogisi, abai magnon son sabun. Me fisu, ogisi, me fisu. Son sabur egon mefisu, wakisin egon mefisu. John 17:17. Iwe yebet e wakisira pasa. Ara kopue e biri ronor ewe ennet. Am kabas a ennet. Amen. Amen. Paipel ay digirgits. God ay digirgits. Ngebo e biri gejora. Rerario kabas merenne. Afeyot joran nerien kode kabas purbogura överennet. E Baiben affer seri no kot go joralan. Ngera emwen seri kot. Ushumi bet tiwoti affer digirgit. Resejek makedi bet raboje makedi. Ngevet tot medi sirogun mifen. Iga sises aurir. Vela bet rabakedi. Esa bujek sineyer. Ngayon may feranor purbakedi pugit jotta bodo urisises. Si bueneri, si bueweiti suratto, si bueweiti surarosiri, si bueweiti varavesemuch, si bueweiti ifau surat si buesio not fanson weires meriefo. Igerek ekabasengot ebue kodururo meren chammo purarabakan fanso sapara. Ila wata bu fokun engere tirigevi chakroro ekabas. Enneri ekabasengot. Pu feri iwe sabor freedom ake bu enneri ekabasengot. Pu baiben ferocity. Nge medafis meron ebo bafis no ke fanso robefetto. Afeifis nge sawo jotorgit. E sabor hatsibwe freedom hatsibwe fan Frido wasi bueneri kapasengot. Veira pada enjoy di kene. Punu berbai sedikit. Wai soy som kapas. Non ne di bek poisa fe. Tipis ngoro. Poisa tibis ngorok. Amen. Awet pai berawa cerai diri. Saya gora rajo kisin. Amak no puget sosa pun fisu. O kisida pun me fisu. So sapu fisu wakisin egon mefisu par yebet paipera aitigirgit. Ye awachen förrede bengot. Ebusiri ikabinne ua area farafan. Hafitto serikot. Are uache kapas fan pusiridi. Amen. Amen. Naku para nari se fan. Are ye awachen förrede bengot. Ebusiri ikabinne ua area farafan. Hafitto serikot. Are uache pusin kapas fanidi. Amen. At roro kapasengot. Si bueweiti. Ushumine vet sora fer Awewei girgit. Iga ngawa kabas feri jaga segisi. Iga wa kabas feri de Jesus Christ. Kit meka nubera seneri kapasengot. Vesi Awewei diga kifair karare kabas usura kot kabas. Iga sabu kifair. Pun e kapasengot me fakun clear. E sure me de boboro. Porage e over net e bo sentiuet free. Ebue open. Kapasengot mero operar si bueweiti. Iga si afarafari je fera segisit at si buite foro. Iga si afarafari je gat si bor noit mori. Pus jammak so afarafara ra or not mori feri dire kapasengot. Ra afarafari. Yera bota pai bero rage si bue nenegrotu. Pu jammak ra afarafari kapasengot. Rera je krepe make money. Met merenet opera.
Ira patai gerek. Budi orang dia mewa caro seri. Sipwe suki lo Paipel. Kui kasih sesuki lo Paipel. Nesor meserota. Paipel afero Ossini. Nge esa porat freedom. Rerat sipwe. Pengeri got meneri kapasen got. Nge nubera bagi sedikit. Paipel rai wai seiso kapas nonne dibe. Boy sakti pisngolko. Amen. Aver arerat sipwe dawori. Eri rere varau semuch. Ika besisais nonne dipats. Eka kapasen got. Eka kapasen got mereutia. Anu boy kon Awewei memorpotoro no kapasen Ossini. Pusi weweiti ngewet si fosisusun. Eto siri kapasen got. Meipin me porennet. A barewalagit na marawats. Ian sia maniraweya e kapasen got. Tigirigit. Got ebe feyot chuk. Got ebe panon no frech. Pui kaya paror met kebukapan apa cerita? Kiriso cabur ngor pastor Nito. Kiriso gor kre param mochen ke opas share ngeri cia soureng kapasen god nari fason. Ne dibe ame pusit touchren met kapasen god kapas share ngeri gits. Sure pufakul kiriso me wari di god fer do bui. Kiriso gor parram mut ngeri god ape paneruwen non ariaga fakul kiriso cabur irat. Kristo. We kiriso cabur pusa tori saporal parat cieci figure gerei. So basta pusa figure seven next week Sunday. Like Monday beres charkuam, ngebi beres charawai beriga we pu Sunday 8 p.m. Ne pu nge 1 p.m. ngeri kits charkuam me chuk. Iwe ngai pure kapan eri buri seven eri pui pastor Nito kesebut ko pure para sapa kits lo reri ate. Saya ada sewe kot mira para pona edige turuge elisige pai bokke kapaso buke fanso angawa nge ai poi soi silo no ne tipe pun aisa fiti felu famengawa my god kiriso jabur rede fanso edie mewa chaforo politique je keton arwa pai barawari ai poni kitugeri awa Kiso efeyotu charoro medicine ya stior ngoruk no itu sisa seate amen. Amen.